U početku nije postojalo zlo. Ono ne postoji ni danas u onima koji su sveti, niti na bilo koji način pripada njihovoj prirodi. Ali kasnije su ljudi počeli da ga smišljaju i da ga usavršavaju na svoju štetu. Takođe, od kada su izmislili idole i idolopoklonstvo, počeli su da se ponašaju prema onome što ne postoji, kao da zaista postoji. Jer Bog stvoritelj svega i vladar svega, čije biće je iznad svake suštine i materije i prevazilazi svako ljudsko saznanje, budući dobar i prekomerno velikodušan, stvorio je ljudski rod po svome obličju kroz svoju sopstvenu reč, odnosno našeg spasitelja Isusa Hrista, i učinio je ljudska bića sposobnim da pomoću ove sličnosti sa njim vide i poznaju stvarnost, dajući im takođe moć razmišljanja, pa čak i znanje o sopstvenoj večnosti Božijoj, da bi ljudska bića, čuvajući svoju prirodu nepovređenom, mogla da nikad ne skrenu od svog shvatanja Boga i da se nikad ne otrgnu iz zajednice sa svetima, nego da bi imajući blagodat onoga koji im je dao moć shvatanja i imajući takođe moć Božiju od reči očeve, ljudska bića mogla da se raduju i imaju zajednicu sa božanstvom, živeći savršen i večni život i istinski blagosloven. Jer nemajući ništa što bi ometalo njihovo znanje o Bogu, ljudska bića bi zauvek gledala zbog svoje čistote očevo obličje, Boga reč, a po čijem obličju su i sami stvoreni. Ljude uvek obuzme strahopoštovanje dok sozercavaju o božanskoj promisli koja kroz reč Božiju ispunjava čitav kosmos i budući podignuti iznad svih čulnih stvari i svake telesne pojave, drže se snagom svog uma božanskih i rajskih stvari shvatljivih uz pomoć misli. Jer kad ljudski um nije u dodiru sa materijom i nije pomešan sa njom ni najmanjom trunčicom žudnje, nego je u potpunosti iznad nje, boraveći sam sa sobom kao što je i bilo na početku, tada prevazilazeći čulne stvari i sve stvari ljudske, on se uzdiže na visinu. I gledajući reč Božiju, on u reči Božijoj vidi takođe i Boga Oca, uživajući u sozercavanju o njemu i zadobijajući obnovljenje zbog svoje žudnje za njim. Baš tako je opisano u Svetom pismu, da je prvi čovek, onaj koji se na jevrejskom naziva Adam, u početku imao svoj um pod Božijim pokroviteljstvom, u slobodi neuprljanoj stidom i bio je u zajednici sa svetima, u sozercavanju onoga što se shvata umom, u čemu je on i uživao na mestu na kojem je bio. Mestu koje sveti Mojsije u prenesenom smislu naziva vrtom. Tako je čistota duše sama po sebi dovoljna da bi se video Bog. Kao što Gospod takođe kaže, blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Tako, kao što smo rekli, Tvorac je stvorio ljudski rod i trebalo je da ljudi ostanu takvi. Ali su ljudska bića, budući lakomislena o uzvišenim stvarima i uzdržavajući se od shvatanja uzvišenih stvari, počela da daju prvenstvo stvarima bližim sebi. Ali bliže njima bilo je telo i njegova čula. Tako da, dok su uklanjali od stvarnosti koja se opaža razmišljanjem, počeli su da gledaju sebe. I radeći tako i držeći se tela i drugih stvari koje pripadaju čulima i prevareni tako reći u sopstvenoj sredini ili u sebi, pali su u žudnju prema sebi, dajući prvenstvo sozercavanju sebe naspram sozercavanja onoga što je pripadalo Bogu. Odomaćivši se u ovim stvarima i pošto nisu želeli da napuste ono što im je bilo toliko blisko, zapleli su svoju dušu u telesna zadovoljstva, dušu uzburkanu i zamućenu sa svim vrstama strasti, dok su sami potpuno zaboravili moć koju su prvobitno imali od Boga.
Istina o ovome može se vidjeti kroz čoveka koji je prvi stvoren, po onome što nam Sveto pismo govori o njemu. Jer on je također bio odvojen od sozercavanja tela dok god je držao svoj kod Boga i dok je sozercavao Boga. Ali kada je po savjetu zmije on napustio razmišljanje o Bogu i počeo da se okreće sebi, ljudi su pali ne samo u telesnu strast, nego su saznali da su goli i saznavši osramotili su se. Ali saznali su da su goli, ne toliko goli zbog nedostatka odeće, koliko zbog toga što su lišeni sozercavanja o božanskim stvarima i svoje razumevanje su skrenuli na ono što je suprotno. Jer pošto su napustili razmišljanje o onome što je jedino i istinito, naime razmišljanje o Bogu i želju za njim, oni su od onda krenuli putevima raznovrsnih strasti i putevima nekoliko telesnih čula. Zatim, kao što je i logično da se desi, pošto su stvorili žudnju za svim i svačim, počeli su da se navikavaju na ove žudnje, tako da su čak počeli da se plaše da ih ostave. Na osnovu ovoga je duša postala podanik kukavičluka i strepnje i uživanja i misli o smrtnosti. Pošto nije želela da napusti svoje strasti, počela je da se plaši smrti i svog odvajanja od tela. Ali sa druge strane, zbog odavanja požudama i nepronalaženja zadovoljenja, naučila je da učini ubistvo i nepravdu i zlo. Prirodno je da pokažemo najbolje što znamo kako ona ovo čini. Ona to čini uz pomoć slobodne volje, ali o tome nekom drugom prilikom.